godina je obično vreme kada se kupuje novi računar ili obnavlja hardver. Upravo zbog toga mi smo testirali jednu mašinu koja može da zadovolji široki krug korisnika. Model na današnjem testu je PC B200 Castor. Već na početku ističemo da je ovo multimedijalna mašina koja može da igra na više polja, ali sa određenim ograničenjima. Krenimo redom. Kućište je kompanije Frontier koja se pokazala kao pouzdana kada je reč o low budget modelima, a uz nju dolazi i napajanje od 500 W. Sam izgled je zaista fenomenalan i mnogo skuplja kućišta ne izgledaju ovako dobro. Kao temelj ove konfiguracije je uzet Intelov dual-core E5300 koji je na 2,6 GHz. On je dobar pokazatelj potencijala cele konfiguracije jer je idealan kako za igre, tako i za naprednu multimediju. Njegovu sirovu snagu potkrepljuju 2 GB DDR2 RAM-a, dok se za grafiku brine Radeon 4350. Ova karta definitivno nije među jačima, ali ona obezbeđuje nesmetano gledanje HD materijala i posjeduje podršku za DirectX 10. To znači da sa ovim računarom možete igrati i nove naslove, ali u nižim rezolucijama sa manje detalja. Kako biste uskladištili sve te filmove, muziku i ostali zabavni sadržaj, tu je hard disk od 320 GB. Ne treba zaboraviti ni solidan DVD rezač koji uvek zna da ustreba. PC B200 Castor ima odličan odnos kvalitet-cena, jer za nešto više od 200 € dobijate dobru multimedijalnu mašinu koja će se lako upgradeovati ako to budete želeli za godinu ili dve.